Halungil tutaul morarugul adar kuk mosbilton inen mertial tokubets program ra. Ati MC okya gargidar elal tutau Johnson Trio ma Victor Philip. Halungil tutaul mergum mertial. Tutau. Tirgal terul mgerel ada sumerial mutul metuab dra TV ma terol giong buai. El mutul mol oltak lamberia dengar tira la candidatura Uduch Sengebau senior. Kita mendengar trigal terul melartiara. Abogor total sande madrangir ramla memong lulu panggela a candidate. Delal tuta tom das ruasing uksubil di tin mertiang e ol tagel ku kosingir ma udeswir. El girela tial klamberia dengara Uduch mo o vice president Travelur belo. Bekung tial tial eksan merenga suliwa. Tiregal di mutul merekla tiging akmal lungilar ngugran bekerel adar belau lol tau deswil girela klugur belo. Tiang dia kadil tingi la senator Sengebau komer mutergi ano sing bigir belau roga giril mosumerian lol tau singir mau deswil girela klugur komi. Mang amater komi mau wilar ngukur komiul sebab miul mertiam kataklaw deswiu ma betok urzer betok kami adar beral was se terang ada ledan. It's our civil duty el make sure adal bodo lil tergi aklaw adar ramadrira pedira me kutial te alle gudosia olgiun le gorga ngara delong ledan ma babom du corazon mu ngolbo o Victoria al suko mangani agri ke ti olongo ngira delong le da du borselo wil temi we Tial rogil programa bel sponsor ngia candidate senator Sengebau senior. Olgi ola mero. Ada malungil tutau sartal te alle senatore di guringa sulem tal TMC. Di guringa sule la candidate tergide. Sebelum merar kamam magi di ngatal terung ngi dibus. Kanya ro longot mokker ngi magi ngartiangan supporter ngi di lugu talte alle ibo khusus ra ibidul maraklay maro ro dobul belau ma abilung be beklay maro gol masil belau president belau tamir masak junior ma vice president ma senate president ma rogul senators ma speaker ma rogul delegate belau tiga rogul mutling belau mo mangartiangan ayam aktiga mama gini supporter akan di tergit di podo mu le man program begini sati alra kali kan ngakan gukpol tu sesema ora podo mu Waisi. Olgiun le gorga oli. Alung itu tayo sulang itu tal mar viewers sulang ukora tune in nga akla ka Victor Philip nga ka wirang ulusara nga adabel nga classic ko di sokal nga sulela ko syal ukus ka material ukus ang mga tiangal di ka mamal yung olta ulma gi support ni mansala chanson ng Black Moses di era ko mo len di sokal ko di utro nga saul ko mil viewers tune in ko sa material lam ko ra tiam ya data du ko ra kasues almadi lungil kita katinge sa do ulat ko katamurar maklol ade murar ngi kanal aku tim la introduce nga ke aku tim mura kali ka nga kamo tim mo ta album rege seluk pera nga ke ya mung ya kung sa karuba ya kanya kere ko ra di atu malway se om sulang butong apim sa chanson mo si nya akti abay do era do bura program begini bay di dunga wala nung sangaruba bay nya mo di tel talk show gidi ling man bol sabe del wal wara mo ngomul wara gilikli mo sabe do to na gildo tigil to do marang iso ta mo to de Me ako teng bay sa loger komiul wase kau ka kam kora other dia aklangar kau wase kau adre kere engram ko maral waseng kire del mo seng kira udu. mo si Ebo mrege ebo Philip.
Atoy nga ka peka chanson teriyong maka adray nga ka kaya nga ngaramak kile tablo oror. Dala ka kredir yon daw. Dala ka kredir nga ul mura ko bilyo. Hindi inyaw mo karo nga rak kegere maklo. Makuk meklo kuk mo di say din mura dang klata maka makar ni longgeli. Kira-kira mak tirak kira-kira 19 October PCC 1996. Ibuksan siya kira-kira melmutre la time. Sel grim ko singra mo ngartial do ora. Udu Pwede ko singgang albongin kung ildas balila president tingel whoever mo presidente wala lobongela. Mingil ta Arnold mo ngila lobongel. Leta ka wadangi. Tamlatal lang aro olbi le. Mal general mingil tem dinreng sebe lobongel. Le tidrigil nar olbi lam tamalung ka wadangi wedi. Sige daw ko marargi. Ning gogi apto ko tol larula. Tora urel badumak. Sambil ngartiang odu arni. Sige dia. Kami Google wase omom daswa. Avol Vice President. Ngara omo marar ngil tokoil sebe lakat makli mongil morar magkarela ada bela. Akum dasweng kami am karela ada makadamut do girela sel age bracket kami. Omom daswa tokon magkarela ada bela or reng sel girela time. Sel moreng seringi raikal mergol time al campaign madangali raikal mergol time al adra la madangali raikal mergol time al senator. Ako ba sa gedo daktakar rogo ngara sel lurung ulem al omom dasweng alabo vice president ngal senator ingut maklin mo ngira adra bela kamo otisel maldim maltul sembe bol mereka sa Filipra o si siulgal Kel ko tagto loro ni morar nga sa bela wa sel program ni na BFF. Madangit masih kamal hindi kal singit ang rungul nga ni det sel dur te to develop masih school akot. Sige program ringi sel talto badangan kara ang karabela school kelbelaw. Ang belo elbeng kutitil mora siligara sil toksyor ngi toksyor ni Salvador ni endorse tigalangan lagi ya sugu mangal ngadi casual pursue education ngi mala encouraging mo ngogi gigi programming ya bela sa ilmo mong titikan nga sa tuwat ang bela na to da school yang artal dulu malo siga te ala ro ring ngarni seperti ngo titri segi del to ko loro ngi mora to education mora ng bela ma siya ko global bul mora ng bela si omo moral wasi siya tara ang arba bala agenda ra o si ga udu o si in lingkar do sa out migration de bela wa ila buktu ngur ngaging nga kam lang school ke bela hindi na kal to ra college high school e uluro re me melas mo school ro hindi nga ni sinu do ko sing nga sabi nga ra bilu oro hakaratak sa bilu pig bela support tagal bilu ka pimenta nga kalwal ko abo nga dim lang yung do ko sakrito na bela ke loro re sige program ringi aluru ringi dire ko ra malas mo change ra amman setrangan ga bela ko salto na school ngiri bitu na mera glori de melket rawan men tatir ole si a private sector tilde ole Victor ka nganya to ko imdilira last time da kartia Oy. luwas sil guring serenggang elosa dra a program ringi ra BFF ma arang tekira arangal kumaigal drug program rangi ra buai Oy. en koram lo filos en kanga diwal lol kora talak kam koran mutul elaborate sige the subject was ngaram ko feel was en kamal important to the point was en dingi maldalam ko Al misale Europa ke ulmak tilulo ay siya she's an outgoing person approachable biot lagi da mga tatu ring so kaling niya ako teldi direct dahil sel mesang tar basud lakal dul mo lang ol giral sel mukat mo so kung irabay kita kani actually kita ada bela siya kada misang arang da kada dali sel marala ada kada memo kada kora o sadri pay right then and there and you could have made a difference nasa ML subaklat ko manda ka ere malok pre del program lamo al saksik so sige del ukora so kani sige del sel
mga samuok ra niya kaptaan wasula ko atitwokal good makli I feel like and I know kasi she's capable of doing such lele musuba sakmal ay amar kadam lang musmal mang tokor belaw mamrigel makadam musiga da adale Maisi. direct kul segi da one or so ani ya omra egal mal tokor belaw masang tegi da ngartang mlamo siga tokor belaw kuspe ringin mga adu mal kora makitas ko makadar bela da kasal matinga da ka matigingin alang wit segi da dimral no tiang maknatak ng silok kasi ang suwala tulutul kambay kay gitu muito mamisi agal tiginge ma wal ginge sa dongot odu e kada mutul primba kartel alda atal ti agi da wanda mal makatel partra culture gitu ma customer gitu kada mlamom ali de ospe atora wa nigele mlabes ada mo arang alge da lor almong dongot odu ortire temo question kasi kangara kamsad kayak gitu okora bebira kumdaseng nya sel gutmok sige dro umrang ira PFF ma umra kasi rugol to ko ya mal mo ro lawaro bak dios sige dro okora pro umrang ira alita mal umrang yan diungile sele luto ko ani imra kene di mo kene Maisi kami mo mesra senator senior adralla mla mo senator kadam la rong sils ma da igel ngara osingem rakul gugul gire la blur bela ul omum das wa senator seniora amoso cloud gire Maisi. ngara sel mo mesringi ngal sanga sel la blur bela al sils malu ben da lela igel ngarngi rigid el omum das wa lobong en ngut boklak mulwai seleng mlatbdia agora urung ulel wasi ulgumak mingil mo vice presidente akmo so kan mo minister a state Maisi. ay giya ko korosem may giya ko badangal kami larmeng sa kami bakuni tra Philip ngarasel urung ulem ra blur belaul ulgum mangangir elange dia kan elam mo so mal po vice presidente mo kut maklin bera ana ngayas kar belaul ro ano sale rupage maka orora pan ya pana ngela Ministry of Natural Resources and Environmental Tourism direct lucis para Ministry of State wanda program lucis para teblo la ataring Ministry of Emenret ma Ministry of State mal balance kaya gidel mora kurang sembral soal mora Ministry of State pan program sangar ngela state el deal with pansite apan ablo kasi protected areas network migagi del wanda conservation site akadungul me other silmora amenwet mo part program sa edel mala alu tu talo yor malungil program mal to ka al ngal kal sa elmo umasubon gila la resources rabaluri et tinakagi del ngal mar adra balu gikadel man mutal maklor at tinaka nga o nagal resources et tika adra gal balu mal beto ka program sangar al sel loko mongmong en medeseng sel mal smisi mong mabuto activities ra ngal kan mar adra bulul focus ra kay gid ngil resources sa gid dim laring ra alme kasi makara dong at mok na dong al wol mal beto ka for future generations ding kada mo mo involve ra food security mo kada malo ay gid apal maklog to trail kira del ukor daso o meseleng ay ra dim la ka wakan chu mema kitya to nga ukaw mangi gele mal nem sisi abatenget dim la ka mal office lang ada kata mal makita no ches kum kata ngara tier tu tiya gidel to ora makita o mga leda ma kata mal mo pali di mga processed foods mal unhealthy rigid so adi ngileng hindi ko seseng wala mo siya o mo Mr. Ngia level vice presidenta senator senior yung bolsibin mo minister state ng help para wiggle bela mar magkakaroon ng bela siya kora especially the program nice ngara kukosing mil girela tapto kala dar murtum gedel oti kumdas wala sing ulgum mong Maisi. ngara urung ulem girel bela ul sebela umral was senator seniora Maisi. amagut makli girela ngas kara bro Alam sa utat alli senatore
Ingemral gible mga adura. Emral nimniuring ule la tegi del mo minister la state. Itengah ya ada kota milgorngi kusagaungi lo abo minister abla police justice. Hindi ko mesringing ngakay pawal moragel ngidil teragel 8 ministry. Hindi before akporagel wa ngaraler segidel. El minister so I mean ministry so morngi. Atra program lingi ko tulungi la sel momlarngele ruba karang ngile ertru ikatsusis kang. El mora sel video sado tamasa dator bela mabalgul. Osis akar gida. Oh, osis akar gida rega tor bela ul. Even mo kato spe endring ndia kato tangi belgu po sa iga karam mat mol ul belgu. May tor bela wal waram no mate ndia kato spe ay gida lo lagi se. Na segida ko mising English dingi ligat tigi ngeda gida mran disi le la kaborride. Mo mo tetela adra ko mawal mo $1 million sa discover tigi ni masuka arti. Hindi kita mo sel ngad alel la ministry swal morngi sige dele ministry state ministry. Ako marang albonging le ministry state adi two department. Domestic affair ma foreign affair. Yang ikan adu ik ma tinuik pasiga ako bang hindi ka mamurulan la le ka kapag president and minister. Kapag di advisor cabinet president. Total la. Oh si. Kapag di mo malisi ay program lo already ngarngi. Iba yung siga da alala kay program me ol nga sera yu belaw. Magpasa yu bela ngarngi hindi ako dito singaral appropriate ministry mo Malaysia ato kara yu belaw. Ma program seti. Ngidil tara yu ministry o mo si sabirngi. Please ewo mabay mo siga iling milwek pasak mo si krolele. Mo Malaysia ay youth program sin ngarngi. O siga da alel me Lady tata busing imral di eloy titiga ya moklisi ilbelaw future bela atraklose makasal yuda amatangi ngara lir tiga ya mo hopefully tigi da mo succeed ra future atalan dolok la struggle open gel tablo ma development ting imral mo Ngaringa dili sil last del blartiam Victor actually Victor luas nga kamla la school high school mle get involved ra tol maknitel tokora al sila klanga ngage mle leader gaun mo matigra senator senior luas silo saudra BFF ma kilar ngul moradio deng loal dalak omom dasweng magaranga candidate terga so bakli wala mo dia kam kitel gar kamu otiak law marangil kaul gire ngil was atara problem ra bur wala al time kitel gar dik narong sil part ra program ra our senators ma youth sponsors sim sa da ra gagidel makitel gar ngarak law mara kaul gire senator senior si alpong en sebel telgibel nguti ay gidel problem gable one time bom sis bringi mo dia bom sis bringi next door neighbor mar a young generation of Rani. Kamu nggak sige del matul siyo gilid sige. Man sa gero ba ke malumar tegi to kara rehabilitation program. Se malungil program ling ta atsa di nga adal ngul met chance ring maring. Titak sa ading maring ling ti awal lamos maring. Maring ya moy tring. Mo yak segi te ngul kasi atong ngul met ngil mga tatu ringi. To sa ak ringi. El mutel lo makraringi kasi tegi daw ngiran el mogi ngieng si el mutel mora optiga sel omrolem nyamulyak ngira ko tulu suara kaidel ko siya mal umdas mal umrar sa gidel to rehabilitation ng ka tel balwada mal ya kare so mal takal gidel waisel involve ba wai kaidel mora takal ngira to kara ba kitel gar ma wa under age drinking sige del pumararing na kasi maklo tutel la school doral mong most of maturity ra ang alkabela di high school graduate to de osiga role muling ra talong ok kato sikro la do mo kato yore mo sa ok kolong sa adra bli take care of kwa to kora ara kal ma hara dengi maral mo ay adal up mo mega gil sacrifice dal mal maskuli o kolong sa ra talong aklir so ani sige del direct lo sengel kasi magara tong iti tri kay kita yung ulme
coach sa stirat ukte alet sa il further their education accomplish ay uk ngam le coach tilen sorry accomplish but uk tam le mga sira adra biri mo no da at il ukot mak like ay gidan rogol ada ding anya dreams ma coach tilen sorry accomplish attack of sin but say kita kata mom tar basuda mo kay nga sew sige del ko rehabilitation el program ng ilundas el pumara inkas el ngar adon el mail luk mlavarius uk tumge ko gi del sertir mga dodotir and then ako uk mara like at school del conduct awareness educational awareness mga dodo arangal kasi paila ko balagang madimaknit malungila focus ra education ma sports may gagi del uk ti activities sige other pelal mga rel mga racers ukora niya malungil dorul el direct part tra exercise lagi wala direct ko ba Hindi kami express si Siul kes. Ngoy si. Ngara os ngayon giret sa gidala. Senator senior amla el ala senator taram le program ringia. Adia del BFF ni regular betrira bebirar senators ma youth coordinator rabela emral. Dura rangal gatial awareness ra amakitel gar. Kitil ngoy si. Kamo oti os ngayon giret selwa si sing makarang abot adlutul sumuding ilting makaral improve ringin mo. Dia kan sal claw problem rablu berlaw len claw problem rablu berlaw dalawa ari la. Ngoy si imral milgol way seguide. Tebol ol malar tigel already ta le one time il victim ra drax chen saklang arti mongil. Tigida lulus per tir boram sada experience tir egal mengitel gar. Morari. Dire kalulu marak masing dia kasi di grup singa adel. Le Karababal galap sa ngila adel kan bikte dara drax of 25 years. Hindi ka adel masim ginel sa gid. Hindi ka lang marak masada esmera adel 25 years alto beng na chance saklang arani. Lagi di chance lang ko sa dingul 10 years ma dal makalbus 10 years alto de rehabilitate ringing na sabel chance saklang arani. Mangulgi sa gid program ringing o tamra la balul. Hindi mo kalora la balul, hindi mo balul or. Alo luru si program ringing. Ako marak sa akmong lamutin mo office sol mo program ingire lang mo tel babal daw rogit le administratora drax hindi sila blur or na bergel meray dai lo bergel mo bela rogit ang amal na aklo problem ingire de continue ra program di mlisi lingi adi dol mol di conduct o si program mo rangal ka iti mol di ay kal information na sabi mo return terbi mo tamo madul ni watta tora safe sex ma abstinence credible ngita kringil ang problem abur do terbela mo da kangal bela nga rigi program inbol bay gidel tora wa sex magdum ma abur do terbela mo si sa kringi kad mo brani to mo brani dirigal bay wasiling ngata ison bodoro la awareness education awareness ra tora draction mo rangal gara school elementary mora PCC mo program yearly rangal ka eventually tidimral mol mos marngim tumol mamix itamral mukit omom daswal ya vol vice president sel program ringi amne senator matial mora BFF mang wave radio men senator el abol mingil mo vice president mo tautalla ngaraw rung ulem mo sebel ese vice president ngut maklil le continue gagi del program ra kali gor ka Victor continue gagi del program ra drax leng el andim ne valentin leng senator mo mrurgi di el albal vice president en ngara gor osngem na sing magaral implementary mo program mo ngara klil ra ablur belaw mo ndi gadi usperar volunteer kabimento belaw ngara gor osngem en sber ruli jadi insentif marangal kamo masih madengel wasir tiam bekit malung kira-kira ba ke elas ko mo mangay mo vice president ako mura kasi tiya ako tilong erul tingal sisil tingal ra blur belaw malangar segi deng nganya pepi ra kora atletal ma process ma tora rol el nya ko tro ngi lospe el mo ulia kay del uk mi karel
ngara ikan bi kanel executive ikan pekal state ma legislative olong assertive kasi makaram pataat atu to long asel motmok rabalwad kung kawal kung available vice sa katidi mesay ng pwede sa tiang ka atangak al vice president tabu belaw ma omungul dungul masanga atu agre del mutin sisi la mungul deng kung tokol other bela military dia di nga chanson ma bebira atong gidro gol military im sa tungol mo nga kadmlamo mer kasi kaagi dal at sa ngarse ngaringi sa pel kutmok rong sid at the same time makmalo mer kasi albor segi deng ukani almutin ko telel mo sugi dra bebira uriol mesa ngani mal ay amarang daksal madangalia ukwa rider wa pais but I just know kasi mungol uklung ngi nga ka it's much greater than before leng dakal dible nga kaltang gidro kam Mo vice president, di mo president technique. yes o ngerul flor gingal da Bela. Ngara o singi mergi chance. May sel enga bol mol ministering 18 ministers. Sige di program el bol continue swel di communicating ma minister education ma health tudo presidente com se tegi da program el soma mel merurni mo engin sel ngara hidro aleng ngoya te lir mu legal program el motokol unnecessary los pe alla mu legal program el mo requiring se be kan bin se tigel senator se par delegate til ngara kabitira ayud ma education ma health se be mu lagi di MLC bai mo obangel legal state lo uror ko se tangara tigel youth coordinator legal state gagi da program Program ra government. program ra state man national government take the time abe kerrakal damit mrubing necessary sebel kwasing every 3 months every quarter ga implement ay di lamat lang kasko maradra balung to seba sige ya adra sama nek se abot tablu belam la amlam gi srogu mongro tagi adrax tidi mol Modu el todo rai. oh Masih siya o singi girela program ra trax. ole nga ko mesingil sigirdi mato ko iti ngwate telegal kabeas gerdi mo dorte ala dar adora le iting nemu tuladu ulim kombitel katakar Ngari nga to il dili olel mal. Klabel gul krang si daswen. Mul de swiram gerel adro wa maklungi. Le gawasyak mo su edro ureor su adra blid. Mat mo klara la akale da madeng gir gid mar. Kamik ngi mi un mona to housing. yes Ngari nga dra aklem li lek la. dia Ego. ngarni Ngari nga dra aklem lek. kasi Ngara o singil nga akmul waisele senatora dire kal taktirgele dul to beter tira blirir. ay Ngara o singil milgiri la to housing ra blur bela. Makarang ya en la mo su em no nga blim. Amum dasun se bela senator mo su korsi kita teleta. al misale hero bagat al amra lungil gele To kon gere adra bela dul tuira adra blirir. yes honestly direct ang dia kamal housing mang kada most ra ada do housing apa itra di kera parak sel adra igal kompa Tiga lo real mergi. oy makada bay ngulme mula parak setire house setire kele tiga oro la bangke yar bay adra balu aloy tel bring lo siga house ay gagit apartment en disel de bong igal olengila direct kel minimum wage gi de mangario ma arala kaleta di maralmong maalu unfortunately tegi de mal makita rak tel covid-19 tel pandemic tugu de it's scaring mal tidak kana mak madak teling dasok tigal upebir adra bli nga outside kasi lo matem lartiang dilemeng direct katangosong sa abli de ma gitial lo mesa balwada kada dilis out teringil mora adra ba balu etragi dem lame matup la mostat dem rula adang ngadeng alwa anlan gambling dimla ka tengera sega sel exister bela la tragi dem bungi so malo mara kasi kal forseng as a vice president and direct uk seven mesa nga ministry infrastructure kasi uk ngal programa sa edel put makli loder seal mora adra balul gira la housing projects deng sa edel direct di mula igal apartment complex el housing maaral medio man si el
accommodate our other belaling. We're all we have. Kita amal makasal other tel blue belaw. I thinking and I know kasi alabong sel up mesaway kay kita program se also kita. Problem rin direct. Yeah. Kabo, ngara, kasi yung tukar ako. Nga niya, ilak problem din. Are you Maisi. happy with what you have? nga ke gre lui ke adala kaul mo ro imran me klol adel bu mo mara belu ad ma makki ke gre lui ruba ke in se lora la dal mo ro rak mawli la antinga mo sigi ora mara la dal mo ngadim ne ke gre lui ke nam tik masa dalang ok la ko tik flobul bu le se ya o mangarger o warger mo omili mo ilil mo makarang hindi ka obra limbe mo dik sa nga balik makpore niya feel safe sige dia tim lagi karil bui game dik sa dalang ok la ko tik flobul tim le ko tim mo senseng walo no la balik aktir ka mangadar ni pana mo ke gere ra udo soege so alam tu gora hindi sige dia pada ko sa udo album Mending ko masih tok kengal gerbela am lamong maskuli de me tedi ko siga ureri matang aktim tel adir ko si kita mending 15 million em lamok ne mede ka hindi ka to sa result travelay em lamok or mga ka umarak masaya udo mending ko sa lebong mending ko sa tara tapel priority bela wa housing terang aktirangal gerbela mending ko sa lebong en sabi logro relo malas man atu housing pasembol sabi ang berbela ul ilmo ngaya dalang akli living ngaya urere milungi luro rela dalang akli mendirde kali klangaraw man dakal salungi la palansing sige da mo singi targi mo kada du masembral to housing amra ko Kami di kritik del momong direct ko ratara kari. Asi. Kung kaya rin adam ang ako madangil was sitiang armur trap termiul was ngarama yakadili ngaramang malklo out migration or bela ya omom daswa at the same kura udu ulmong en help bringi ngaram tumal to kon kaya rin buigol bela wa adi mol merkong mal kesar me Gamiam kaya rin adam mak madangil was yung mlatal bel turap tulong masya paigot maklak ko mo kerak mo gel. Asi. Ang araw ulo masigit ito ko ang ari. Kabale ko ka uli Victor. Marami nga to si kara utla nga utla ate. Apela malungil balungil di ok. Tigat sa ali ka ngarse silgi maat adu et mas malya ka daw daw. Tigat spirit mal nganya kaya kita nganya dreams ma goals are other so accomplish and thing they give mo feel sa ngar tiang hindi at sa beda ning agal kita ise syuka ngari kita mam sisi mal beto ka wa asang mai kaya kita tentang ngari ngi kaya ka uto sel baby lang tay kita hindi ka kada boring ito ko ra wa mo itaw do tara wa asang mga lang hindi kita do message mo setial bere kita mawanda additional expense mong diga maring kita alon and roughly then ma upom dasol sorry mo nga la ma diga complete la skuli sorry complete la skuli la da sa ariling tiya kita ukto ko rasyo nga direct kata kay nga sa dalong ulit ma adra roughly then ding se kita ala ba flow to ting maring kita ling patitol de kita kara atal sande ay gam asangal medo mo kada ti hindi ka mal enough at sa etalo spell. Bombay nga niya armlato dal mo pa lo pa daw sa kasi agibong yang arse audio audio cloud dal lo nga sir mil uk ngar belag. It all comes down to fund auto to ka auto. Tungora nga kaya un mo chwa dal mo kadidi mo ng adwa mi especially wa Miguel klo ngila rate ringi yasu sabi etel ngarse ukora o sigat opportunities rabek patingil audio mal I feel more secure than abay kutmok laklok lagi ang ural mo abay ngartiang ale at ngartiang kada di olto ra mo asanga maigal amena ka utal sande uktuba abay bin
Sige kita ukwa di Man kumdas. bring na sitra dream sirgit. Ya. Mal mering. Ngara osem migere jan son gere sigit. Ngara ul tumal tokol bigir bela. Adi mora school dia kaluten. Mai si. Ya further mora ko siya om das udu unsebel. Ngo subir sigit rundas. Oing already na start til gora ol ngaseringi logi sel program nya BFF. Ding mal magkakogil. Na sige del mong modu rangal sel program ringi. Se el multa udu sura rangal grebela editor. Sea already na start til. Dito ko rundas. Oo. Ding da kasab el dingi ruli sei. Etya kita ul. Se mo giren involve ra intergovernmental belo. Especially senators marti 10 milibala. El dumong claw out migration. Arangal mo school mong claw opportunity mat claw. Nga school siya part-time ng mat claw do. Tidi mo ko ngar si. Ngaya experience lagi siya nga lenga kamlang arakwam. Imnon magtira po ira-ira langar ira tidi milin. Apong ak no surprise titika Aurora restaurant. To surbakal babay gidi. Makmasi oleh ko di atang arbela hindi ka sa mil Aurora ika nga ko marur. Kasi auto da nga ika nga ang 850 ra ako. Diyak da marur ng ilurior. Mga ka umrak mo sa 850 rather always lama president vice president terli 850 ing mom sa W bela. To ka udu da taramal ko tulo. Why si. Arwa may mili adi mom sa tarabu girbela o surbakal mala order. Sige dia di simple so del. Di ka sabi ala adel lamang sigura 850 950 ra kwam marwa ang gede $2 ngin. Mandal ng ganito. Yung swelek mo siya. Ya kimis kablim. Din melo sigura 350 mandal ng ngi. Dingil Bol. alut to ko nga ulmak tirgal mo ngede kalmay. Sa the borseng patoka program sa elo nga serigiden. Nice. Ra to navigation an. Mang mong akmana sangkal vice president sel mangay Uduch Sengebau. Elbong si elo mesage gida ukut mokling. Kita tapos ang para sa di mo nga ngarinya di ora sentel oboring WhatsApp ko. Patoka ra igel programs. At ang ngaringi yung si elo si sakita sen suamel ngara ka career path suamel choose ringi. Mo mechanic mo business accountant Siya ka available. mal da star bela lang ka na wanta mal ngara CV still civic action team apprentice program SF mal yung program uling kulurol te alo tira soldar ka par the mal madu raro la so they really taught me a lot about dignity integrity of mga discipline dito mal no asa ng really tulma sa mal responsible person kasi nga mo kamal kasi wanda culture kita ada bela agi mal respect agi mal sisi mangul da ada ablin di ka agi del kwarto ko ada sa ma umili da bla baringi Foreign object. Misalnya kalau kita adalah mata-mata kata hal-hal tendore am namo tori tori I see. mali segi de sulay pa Ngani adiri som mugire sige the subject ma candidate kami. Mai si. Sige daw ulu ngule kali. Maybe la polo sa TV. Ak mo ring sir maybe ada kwasa rangal berbela abi sil mare krebela kami sa siwang. Dia klamran to ko. Lagi terugul ada bela me makla kredi mun gro urta siwang argi dem tia. Ngila siwang argi de kata makarang Kata kayo siya. kata kayo surat ng del mo may ndaka adi bukmal di mga alsunguleng mo tilar alsungul mal mabra. Sige kredi rulia minimum wage level morbap. Masa edel wilang udah kiat ya. O ele dia kasab edel. Ilmedengek mase. Apa to ngare ngire dala walu tidi to baka chura be kilchis ko ngam di dia kan ngile. I see. Okay, elak mas kami tigil the last question. Ikaw yung ram dim lakom to. What kept you here? Omom daswa a candidate ng circle Maria dengan kaul other belaw sabihin kal candidate kami maybe matumapto kung kakal other belaw despite trigal blando kumitian ng artia omom das to other belaw giril ding artia ng ngaraklong yolel o mesang pero minimum wage hindi ako dati kita minimum wage $3 kautian ng artia makautian ng artia ngaram ko kumtir ng artia magkara ka dalura baby other ko yung maudaw na mo tingin set aside abela mo
E akum das wa candidate sa el preksig rundas. Kabal ekor ka Victor. Sula ke rupa ke til amra lungil ke amra ne wanta me plan makne apne aplar tele asfap test in mosolda no garanti ti amral wanda Ate al. o nding wala lungil te al sa ukora ngunding like short story and on the night niya mo sa recruiter ako aktilaw del lo milile Islay. oy esalay de mang next day ang ako ngaratara blay da sa kalto del antil al volta makuplemi sa sigete al maklilutel mo ta mes ringi mga and then moras to asura kan lom ara mila ka mangais yak po ngawan ruba ko gina ngaul mes na gina ulak po gina uliping ka ko ro kasi excuse me you palawan ma oy nga kabi gina pala ko o hindi ako siya madi ko suwa mak ngi pitak lay ka klokle hara ko to sto ma kasi ruba ka ngam ko kani atras to kan sa elo ng sera ka ngak po sandia adim na suwa kalbo nes ko makumal bigger belal ani segi del ukora umel meratara adal belaw so it really hit me segi del tam kasi on dia kaya ka kortal sa adra kaya det maklol ade disel tiga ngura balwal mar adra balwal segi da tilmira mo kasi kada bral makasay min kira del wais kira del mabas segi del tare kung sa kada kida adal belay kira del you know kada we're all the same we're equal kira del mo bra kasi we have to respect one another. Makmal ngilu siya tingin kasi adal tiga na ora balwal ma tal balwal. So ever since then akay kita mo kumdaw sa how can we find ways makarado ng sergit. Matang artal kita we success sa tal. Kita mal original. Di tal balu. Ngilal kita o bangal marmatatam. Kung ka makita sa mo era tara kora adra mo mel kora which is it's not part of the paanges ding malungil al gidal other belaw so from that point tilum das since martiang mladwal marise at mela puluwe hale bay kulang seringil mo ko set ko babat sa beya madise gide wal sulang ra malungil ke Malungil das ule ka. malungil gede ruba ke ngaka waksik tiri ako tulul Orang beri nga tara bulu mangargeri ara taksel sel bulu ya bulu kala lo ite jadi waktu lo tra beli ko patra uli liguro aurore abli ko lo ite lang alkat mokla mangin sel lungu kul nga kamla to katte alel min nga chebe mas cool Kita roga di to kate al di to dra ko ya gasto bergit. mong nga katilo tra PCC min chebe ko mas cool nga ya school nga ba black up la me acceptance leader nga chebe mo ending sel time me acceptance leader nga kamla mo ya PCC belum drugi training mo sensei antinay dinay nem lang yak me nga o del sensei tilo no retire mo tahar ka mam mo PCC di kim na training yang me acceptance leader nga makul di ko me singik mas albot yak mo pang iklutik me ingwadi ko mo rak life nga rebela edi ako iti tabe iti nga mil mo nakal sensei kasi hindi sisi rak ngarte guru ro por se ko kana school guru ko suara ama kluludo de hindi sisi rak ngarte ebe ngarte ko ngi sera government belang apa global kul sige damne udas lugu bang adum dim nakal soto de moro ke bela no sige drang ok school ma inga kamla PCC mo sense mala anak kelas ra STS yung likin betul sense mala kelas Kasi di online mablula dan namo ke kare sige da gire del gu tigang el alta magire mo nang ni sige sebelum mo kare sige dengan PCC online mala master sergi de di ngara balwa da oro don sa government tel balwa da revenue bela da selop ku mo ba di se semugol ade oro mo ngare di ihara taksel tablu edi mo kasal gire mo to ge nya Ay kakare ka sa kasi men kakare aldi mo makasal di mo si Mlamo akong das wakora man mlango igidel mormuta abebi rak ang das ulgi gumral wase kami oldo para senator senior legal griga gumral wase kami umral wase
ulgo mong mangiltal mortial obis. Ang lasip ilgok mo klabe ringi maklangar kita maran mo. Masih. Adi era do mo le nga ka kotel bigir wala ula dra apprentice. Oo, Nga mas senator Paules. Ser kotel mo ni apprentice nga kam ne kotel bigir wala mo so ispersema. Beto orang ram la memong di gidili mentara malungil. Opportunity ga kurang la ulgo mari nga sibel nga school. Kono ser kita wa isel to. Kami pescateal. Mongo do ra mo klungem la adre wala ro ko el all time. Lu asing ngaram ko do para udu. Ma'am Sulay. Sel so amal time on. Dabal ka mga laada at makti makmulo kasi now it's the time ukwa gira dal lomdaso sing ngara aswama balwa mal bol gira like uktung orang age osingal gira la vice president reki angkal ko siya mo tuma vice niya Uduch Sengebau senior tungul mo ngil ti eng mal sepel ukmo ko ngosugi dalam gira kanila o mesang lakom marul mga tuto ni dim approach ngi mga tuto ngil like as one of your own dia mal da ko force kami ma da chance sa street dia ma di ngarang ala ko kami kasi sige the November 2 de kom sige kyo dim nat kya number 2 for vice president leng niya ako marangi kasi tungol mo ang mal mo misi itial BFF niya belaw family first madi sige de kumram sulang ang viewers el tune in lukora mas kamate al makadokumente de kaswes outdi madi sige de kumsulang tungol biom sa karupa madi sige de Cabo Jensen. Okay, mal masar tal le. Yakti mengalir kemil dia terbela rohuk masih. Padongil dia rogul ko hasar mur tu padongil militer mo mutling rigid. Di obisa vice president yakti mengalir rogul dia terbela masih. Delet kianam bertu. Ledungul mong sabi ermu lauror. Ligimna witness ringil alangaring atel mele la government ting ordi. Lir adel ndakal bol longro atel mele la government tidilmu. Ma sabi el mugisel telamal moklo. Ako berak masalabong yang sabi el mu lauror yang kusita adrawlu ma adabe regal bulu. Kakmal ngaya adabe lalol ngase makmal matangali. Makmal di mengali ari kasi at senkyor ngi eng demu laurol gide de mablur bela rohoy tablur bela rogid sige dadi age komal misulang Ko mal misulan terong. Imorat ko ako ra di so di duli olera ngaramo. Sila ngaramo nga mikrelada direct mal disbil di modo ore. Ekmum de swir. Oiso Abela vai mal le klot te elira ngidil mikrelada ekmum de swir. Magmiwa aswaglo no maklat ka de bela rogul wasen dia kakaro sira mikrelada maklolat. Hindi kakaro sira gid hindi sisi osing. oiso Makamater kumiu musumiu ko masaso miu. Maklaw marar kumiu. El girela candidate kumiu e que share ngi. Leng other bela gire del kakat le kayo do active malo mara gel. Debi rat ko blam don lo asia la ko di gire tikan mo de tel lo de kal sibe del move forward. oiso Mang tirgal terul gire la del ngartiang ga Johnson triong menge Victor Philip pabu grai drai. Euro rapan. Mang nguila naman mo sibil ko volunteer mertiam ta wal all taw deswil gire la candidate tir niya number 2 Uduch Sengebau senior mo vice president trablur bela aktirek mal mrenga sulira adr bela wal ngit kumil wasial sunguk ngani osengiul el gire la candidate kumil ya kum desen te leder all taw deswedeleng sel mengil endiga aldo uledringi el al rort ya senkyor ga ya garolele lakal borgi gire man mokyastri aktirek lo ngit adr bela rogui tol tirakra omsu bertial bla yang bagod 16,000 adr bela voters
Ada kiasta 16,000 vote kada tilkaklia adal. Yung iya sa Marial murto abo office buhay. Yung warup to sur adal belaw mgile den mo kursi. Tiya to ko betsi program giblan ngir el alit. Tutaw nga tilkal terun bekal adal iray. Ang artial ululdu para senators Sengebau senior. Mo vice president el Almaral May November 30. Koman sulat terung bol blagar mi ura tokoin morure. May si. Di mesegi de ko mal misaw rogul tune in maguk sin next temela akasis akra TMC. Sila.